هر سه پیامبر ما بحث روشا میدانی کرد لی ایجا مهوان خان وگر مهوان خوی استودیویه هنکی اوجی چواد بجن بسا زندوبند هلدانه و کولان بکولان کوچه بکوچه باجار به باجار دیگرین دچن با دنگدارین خو ج دنگداران چه دخوازن پشتگیری دخوازن داخازا دنگان دکن مهوان ما برس امیر علی ترکمن ج پارتیا چپاکس هم بخیر هاتن از بجن بکردی از اول بجن هم بخیر هاتن امی به ترکی امی devam بکن hoş geldiniz öncelikle Sayın Emir Ali Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi baktığımızda dema em tamaşa dikin HDP be partiya çapa Ez dixwazim wê dê ser rastiyek bikim. Navê me Partiya Çepa Keskine ye PS'ye, DSP'ye. Navê me ev e divê eger mümkün be navê me wiha bikarbîn. partiya ve beşleri helbijartını dibine karın ve çane 20 gündür biz Ankara'da Ev bîst rojin li Enqereyê em kampînan birêve dibin. Ez yek ji berbijêrên Enqereyê me xelkê me alaqeyeke mezin nîşan didin. Wisa diyar e ku de pêvajiya AK Parti'de dayı were, AK Parti'de nikare derkeve kolanan ji xwe nikarin çi kampîn birêve bibin. Mîtîngan dikin, mîtîngên navendî an jî bi televizyonan biriya televizyonan bangên şê xwe dikin. Em bi kîjan welatiyan redema daxifin ji welatî ji me re dibêjin em wan divê hilbijartinê de rê dikin. Ma ne wisa bi vî awayî pêşwaziya me dikin welatî em hemû Enqereyê digerin em kolan li Enqereyê digerin em digel welatiyên xwe di nava danûstandinê de ne hevde rojmane demeke Kurd me ye piştî hevde rojan ev ro fel de dawî were. Win çawa dibinin partiya ve Li çawa Enqereyê em bi îddia hemû siyasetmedar ideyên xwe hene birastî çawa em siyasetmedarên realtirin em rastiyê dibînin li gorî wê rastiyê daxifin em hev didin wê rastiyê bibêjin em li Enqereyê xwedî wê şiyanê ne ku du parlamenter derbixin qezenc bikin di herêma sêyem de jî em di wê hewlê de ne ku parlamenterek bi dest bixin em di wê hewlê de ne ku dengê xwe zêde bikin li Enqereyê îddiaya me ew e ku em sê parlamenter ji Enqereyê derbixin em nabêjin ferqekî me heye ji partiyên din em dibêjin nûnerên gel em xwe wisa binav dikin em çîk nûnertiya çi kesî nakin em nûnertiya xelkê xwe nûnertiya daxwazên xelkê xwe dikin ku ew çi dixwazin em çawa pêşengtiya we bikin ew kar û nan dixwazin em dixwazin van daxwazên wan Em tamaşa dikin 600 parlamenter hene binavê hemû gel diçin wê derê beşdarî yasayê dibin li her partiyek cuda nêzîktim. Dema em behsa Enqereyê bikin taybet namzetê Hevpeymana Millet Kılıçdaroğlu heye serdana HDP kiribû behsa pirsa Kurdike ku di parlamentoyê de çareser bikin. Partiya ve de pirsa çareserî de helwesta partiya çawa ye. berî niha jî wekî Partiya Demokratîka Gelan û niha jî wekî Partiya Çep a kes ku dikevin hilbijartinê me beyannameya xwe belav kiribû dewr û dirêj ku didê de yek ji wan herî girîng di xalê herî girîng ew bû ku pirsa Kurdî bi awayekî demokratîk li parlamentê were çareser kirin. Niha jî Kılıçdaroğlu di dema hevdîtina me de ku piştî hevdîtinê axaftin kir di axaftina xwe de ji behsa vê mijarê kir di pêvajiya nû de ev destkeftiyeke ji bo ew daxuyaniya Kılıçdaroğlu em tenê guhê xwe nadin sozan em giringiyê wê didin ku de ev çawa cîbecî bibe belê li Tirkiyeyê pirsgirêkeke bingehîne pirsa Kurdî ku li parlamentoyê bi awayeke aşîtiyane were çareserkirin ku ev û peleke dîrokiyê di vê wateyê de jî soza Kılıçdaroğlu ji bo raya giştî ev di heyama nû ya parlamentoyê de ku pirsa Kurdî were çareser kirin ne tenê ji bo Tirkiyeyê ji bo rojhilata navîn ji bo gelek welatên din ji bo aşîtiya gelek welatên din ên rojhilata navîn gelek giring e. Hevpeymaniye Nexêr çi rêkeftineke taybet di navbera medenî ne
دیگر CHP لی سوزن کل پیش چاوان پیش رای گشتی مدایی هنه کو ما باوری خب سوزن خوی حتی نه دایی ما باوری آنیه و ام گرینگی دیدن سوزن کو حتی نه داین جالی CHP و ام چابدری آوان سوزان جی بکن ام یک جوان olduğunu ve bunun da barışçıl پرسکره که هری گرینگا ترکیه پرسا کردیه کدوه بریه که اشتیانه و دموکراتیک وره چاره سر کرن به دستور کنو به چارچوبه ولاتی وک هفته به دستور که آزادی خواست پرسا کردی وره چاره سر کرن پارتیا و قاسک و دزانم ده هل بجارتنین سر و کماری ده با آوه که فرمی اشکره نکریه لی قاسک و من جوه فهم کریه یعنی اندامین پارتی و دبیجن پشتوانیه کلشدار اغلو دکن گلونه داخویانه که فرمی بدن بله دروژن پیشی آمده جوخه ام آمده کاری دکن یک جوان هبون سدما هبون آمه اوه کو او رژیم یک مروی ام هلوشینن رژیم سرکوماریه جهتی خدنا و جواکی ده آشتی جواکی بریندار دکه او کریزه که آبوریه درست که و خلق جبو نانو کار درو شکل زحمت ده خلقی ما ولاتین ملما دبه او مدل سرکوماریه داوی وره ام دوی باوریه دنه کو بریا روا برنا خواجیهی ام به مدل ده پارزن مدل که بهزه ولما ما بربجیر دستشان نکر صداما یکمینا دستشان نکرنا بربجیری او کو ام رژیم سیستما AK Parti و MHP هلوشینن بروخینن دموکراسی و آشتی ترکیه بهز بکن وجه بحث کرد پرسا کرد گرنگترین پرسا ترکیه جبو ویجی درباری زمان کردی دا دماون چون پارلمنتوی ونه چی بکن چی بیجن ام demek درجه وکی پارتی و دپارزن لترکیه کرد دوی به زمان خواه پروردهی ببینن به زمان خواه باخفن لباجارن خواه نابین باجار خواه به کردی بناو بکن و آزاد ببین uzun süredir Türkiye'de Kürt yurttaşlar لترکیه demek درجه ولاتین مین کرد مخابن konuşma imkanlarına mahrumlar. جوه در فتح بپارن که به زمان خواه باخفن بنویسن Birçok kent جو خواه پشت که قیم هات دارن لسر شهرداریین ما تاباله کردی را کرن اوه جبو ترکیه açısından جبو ولاتی بونا و که پرسکره که جدی و مزنه لبه اردنگاریه تنه ترک ناجین لبه اردنگاریه گلندن جی دجین گلندن هنه یک جوان جی که هری گرین کرده گله کرد بگومان دوه بگومان به زمان خواه باخفه پرورده خواهر بگره به چاند خواه هنر خواه دوه به زمان خواه بکه و اف جی دوه به دستوره که ولا میساگر کرن ده هیاما نو ده مجار هری بنگهین اوه کو دوه دستوره که نو وره چکرن و اف دستور جی خلق کان خلق آزاد بکن یک دقیقه خلاکه مهیه درباره پارتیا کارکرین ترکیه ده تیپه ده هن نقاش ده نافبره و ده گلو پشتی هل بجارتنه دیسا نقاش بردام oranda ما رکفتنه گیری بود دیگر تیپه لحشتو یک باجاران ام دیگر ام دیگه بیشتر هل بجارتنان دبن هل بجارتن پیشبرکه که دموکراتیکه اما به هفره بکم پیشبرکه لی ام که هپیمانی کدو آزادیه کو هپیمانی آمیه نه تنه جبو هل بجارتنان حتی دام ازواندن ام لترکیه دموکراسی جبو پرستنا کدکاران ام تکوشین دیکن لوما ام دنابک هپیمانی کدو آزادی ده بیشتر هل بجارتنان گلک سپاس برز امیر علی Türkmen Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz size ayrıca. iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar gelsin. Teşekkür ederiz.